ati sinurika kwilata kuko ivyo mvuga ndiraba, ati no gupfa nzijana je ndaba n'ibindaba, ati kuba nifitiye sponsor nkamposta bibajyahe, ati kuba nikundira diaspora bibajyahe, ati kuba niguriye imodoka nka posta bibajyahe, ati kuba nikundira na besto bibajyahe. Ubona yuko ari amwe mu majambo yabashije kuba agira indirimbo, ariyo indirimbo Reka Shaa, indirimbo ya D1. Ubona yuko ari indirimbo yari maze amezi 4 mbese ku rubuga rwa YouTube. Ubona yuko imaze kuroregwa n'abarenga ibihumbi miliyoni 2 n'ibihumbi amajana 4 n'ibihumbi amajana 748 barengako. So iyo ndirimbo rero igiye kuba ikoregwa, indirimbo igiye kuba haza iya kabiri yayo. Ni indirimbo yari ya D1, ariko ubu naho hagiye kuza indirimbo ari ya Kirikou mbese ino ndirimbo bakaba bayikoranye mbese ni ya mbese nuwo D1 nyene. Kaze nanone tugende kuraba ino ndirimbo igiye kuba isohoka. Ni indirimbo ya Kirikou inyuma y'amezi 8 asohoye indirimbo ubyiwe aha nihe ku rubuga rwa YouTube. Ubona yuko yamaze no kuba ikwiza imiliyoni 10 zirenga ko ibihumbi 8 n'amajana hejuru. Ubona yuko ari ibidasanzwe ku muririmbyi Kirikou. Ubona yuko ari nayo ndirimbo yamuhaye ibintu byinshi, imuha imodoka 2 mbese imuha n'amakontra agiye atandukanye, aho yagiye asinya kontra n'urubuga rwo kubetinga, urubuga rwo gutigira ariko Bubet, mbese akaronka mbese akaba no brand ambassador weekend ikinyobwa. Ni Kirikou ino ndirimbo yamubakiye amateka adasanzwe atazopfa yibagiye, aho yagiye akora ibiteramo agiye hatandukanye, yaba ku butaka bw'u Burundi cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Burundi. Ni Kirikou inyuma y'amezi menshi abantu bavuga ati Kirikou yaba uduhe iyindi ndirimbo. Mbese urabona ino ndirimbo ati kubera kudashaka gusohora indirimbo, kandi by'ukuri uravye ni Kirikou mu mezi 8 abandi baririmbyi baba bamaze gusohora indirimbo nkeka 4 cyangwa 5, ariko ni Kirikou yabanje aravuga ati banza mumare kumva ubwo butumwa neza buri mu ndirimbo ahanihe. Tubibutsa yuko ahanihe ari indirimbo yagaragaramwo ubutumwa bwiza, mbese aho umuntu yavuye akagera aho umuntu yasuzugurwa mugabo ukabore yuko aba ariwe asigaye Imana yaramwibutse, mbese akaba afise ibintu bigiye bitandukanye. Ni Kirikou bagiye gusohora rero ino ndirimbo hamwe na D1. Ni indirimbo ubona yuko azoba ari indirimbo ya Kirikou. Ibintu byinshi abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko ibintu byinshi kuri ino ndirimbo. Ni Kirikou aho ubona yuko yatangaje mu mezi ari inyuma, yari yatangaje yuko muri uno mwaka mbese abafitiye indirimbo 3. ubona yuko ari indirimbo yakoranye mbese n'uwo Murundi nyene ariwe D1, bakavuga yuko hari niho n'indi ndirimbo yakoranye n'umuririmbyi kuva mu gihugu cha Tanzania ariwe Mario, akabaho n'umuririmbyi kuva mu gihugu cy'u Rwanda ariwe Kivumbi King. Mbese yari yagize iyo posti aho hari mu kwambere agira iyo posti avuga yuko bo abari abafana biyo abotoranya indirimbo yoshibasha gusohora. Rero akantu gahaze nuko ubona yuko Kirikou abashe gusohora indirimbo Reka Shaa, ubona yuko ari iya kabiri ya D1. Ariko abantu benshi bavuga ati Kirikou warumaze kuba wubaka izina, ati warumaze kuba uduha indirimbo iri hit cyane kandi iri viral, ati ntivyari bikwiye yuko uduha indirimbo mbese iyo ngaha byokunda yuko ntivyari byiza ko uduha kolabo yungahi iwacu nyene twari dukeneye ujabuke mu mahanga, mbese uzane igikorwa kiremereye ku buryo ino hit barufise dushaka ko yosubira inyuma nk'umuririmbyi akunzwe cyane. Niho abafana babasha kuvuga ati twebwe kolabo twari twifuza ati yari kolabo muri kumwe na Mario, ariko
Kirikou akele iyo ni posti yari yagize mbese mu kwa mbere agenda abaza abafana ariko niho yagarutse mu nyuma aravuga yuko afise indirimbo iri hafi yakoranye n'umuririmbyi D1 ikaba itari bwabashe kumenya titre ariko imisi ibiri heze niho Kirikou akele yabasha kuba abwira abafana biwe ko hari indirimbo Reka Shaa ya kabiri twamaze kuba tubabwira n'amajambo yari mu ndirimbo Reka Shaa ya mbere ubona yuko yari umuririmbyi D1 mbese benshi batanguye kuvuga ati Kirikou akele aha hantu woba wiyumviriye kutari ko cyangwa se woba wafashe ingingo itariyo ati wari kuzana niburi nk'indirimbo ya Mario kubera yuko hit ufise ari byari bikuye yuko uraba umuririmbyi ngaha nyene naho nyene ati ugacugira indirimbo bamaze kuba basohora ati ucuyigira ariyo uzanye kandi urumaze imisi utunyoteje benshi baguma biyumvira yuko mbese yo bari remix kandi natwe tufise makenga menshi mbese uravye ino ndirimbo nayo ni indirimbo yabikoze neza ariko si ntibyonganya ni indirimbo ahanihe ni indirimbo ubona yuko nayo yabikoze neza Reka Shaa ubona yuko rero ari indirimbo igiye kuba isohoka ejo itariki 2 z'ukwa gatanu mbese mu masaha ya saa 6 ni indirimbo igiye gusohoka saa 6 bano baririmbyi rero bose ntitwogira tutabavuze ko nabaririmbyi ubona bafise imyandikire myiza mbese bafise creation zilenze mbese kandi ubona yuko bagida bandika indirimbo zikunzwe cyane gose ni D1 nkuko nama nabivuze niwe muririmbyi wa mbere dufise ngaha mu Burundi akoze indirimbo n'umustar cyangwa se n'umuririmbyi iyo ndirimbo ni mpaka ibashe kumenyekana bivanye n'impano yiwe D1 reka tubipfurize rero ibihe byiza no kuvuga ati muberedi ejo maze mwitabire mwese kuraba indirimbo ya Kirikou akele kandi ino ni indirimbo irindiranwe igishika n'abantu benshi yaba ngaha mu butaka bw'u Burundi mbese East Africa mbese n'aba diaspora mbese bararindiranye ino ndirimbo igiye kuba ikurikira ahanihe ni indirimbo igiye gukura ko umwanya ahanihe indirimbo ahanihe mumenye yuko ari indirimbo nkuko mwagiye muvyibonera andiri indirimbo yabikoze neza cyane mbese uko nawe ubibona ino ndirimbo Reka Shaa ya kabiri ubone yuko iya mbere yari D1 wenyine Reka Shaa ya kabiri nayo igiye kuba ikurikiramwo ari Kirikou na D1 kandi iyo ndirimbo ikaba ari ya Kirikou akele wowe uvyiyumvira naho indirimbo itarasoka ubashe niyihe uhamahirwe kizohava ivoma kurusha yindi ni Reka Shaa ya D1 cyangwa ni Reka Shaa ya kabiri na cyane yuko ubona yuko arabahanga bose mu kwandika so duhurire muri commentaire hasta la vista turabakunda cyane komijimbi aka mega speaker Mr Ndabivuga ani kuri TWENGAKO TV kora subscribe tuziturabana buri munsi.